Yes, muroreri witu ndakugeithia o ringi na muthenya wa muthi ni day number 12 na ndirahopugaine kugite wega wina thayo ona kwina ihuhukanio nyingi ndukinyirirwo ni kimako ningo ndumenyerere ngoro yaku tondu kunu kwithima cia moyo waku ciumaga ndukareke kumaka gugutebebie ndika ni kurika na ithako rethakagwo kana kwanyu ni mwathakaga uguo ni ukurikana uguo twekaga uga predict kana haha hena mbica page eno ingi utekumiona ugaikara uguo ukaringa korwo hena mbica no kone ciria hatire na mbica ta uguo ukaharuga uguo utekuringa sawa sawa mundu aringa haria hena hatare na mbica ni agwa kana angera kuringa handu na korwo hena mbica ni agwa abati go predict right uri ugucinda ni uri ukuhota guthie through ibuku riri age predictaga ya tuone kana gukuya muhotani umuthi ndireciria ni hari thank you so much, keep watching. Donkey cried, mother cried, father, picky pocket. Maria mega maruti
Tôi